Nitwera Grace. Ubukwe ni iki? Ubukwe ni umunsi w'ibyishimo ubaho ku buzima bw'umuntu ntugaruke. Ese waba wifuza umuntu wagufasha gutegura gahunda z'ubukwe bwawe ukarangira nta cyuho kibugaragayemo? Ndahari ku bwawe, nkagufasha gutegura no gukosora amakosa agaragara mu muhango w'ubukwe bwawe, haba mu mwanya utabasha kubamo igihe wicaye hahandi kuri ya ntebe y'icyubahiro igaruka rimwe mu buzima. Ku bukwe gusa kandi no muri gahunda zose musabwamo kwakira abantu, ndahari ku bwanyu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye. Ese ko we nanura mwana? Nangwa n'inzara ikwishe. Nzara mwana, ubundi ntabwo watetse. Nose biryoshye shaho ngewe agize ngo njya mbwirirwa kubizi nangwa nkaburara. Ngo mfatonshe twicariye hano nabangamiye. Uruko mushaka iki? Numva inzara inyishe kabisa. Ushaka wazana ibiryo tukarya. Yego. Bo kande. Ndebe ibiryo kabisa uzane turebe. Andebe. Zari meze nabi. Reba uko umwe waje wakugabanukamo. Ya. Eko nagize ngo ndasanga. Eko wabitindanye. Ese. Urarye. Abitindanye nawe urakata. Ya kubitindana kose se bagize none kwarura bagize ngo si guteka cyoko. Guteka ndi serious man. Niko. Guteka ugatekamo n'inyama mwa. Njabona nabene ko nateka dare. Ntabwo ari ubu. Komeza uryoherwe rero. Komeza uryoherwe kabisa. Ni nk'uko nuko nyiteka. Ntabwo. Niyo bwose ubu wa mbere. Biryoshye rero. Nabiranya ko ari gukorora byagenze gute. Ay, inyama ntabikuniza ubwo. Ano ni ari inyama. Inyama ntabikuniza. Ariko ubu ni wari upfuye. Nari mpfuye. None se kari wowe nyir'urugo wari waruye inyama ukanyarurira nawe ukiyarurira ubwo wabona Naruse n'umururumba. N'umururumba ni iki? Nari mpfuye ndimbura we nari mpfuye. Uzi iki cyose ukimize kandi nari ndebye hirya gato yatanga ku isahani uzimaze. Inoze nari zimaze noze n'uwo wabigenze tuko nabara gutarya. Noze ubushatse kuvuga ko ari umururumba. Chiko zurangije. Rwose umururumba ucira aho ngaho. Ujya dukeya tukugwe neza. Urakoze rwose. Nko mazi urenzeho. N'igikombe wagitaye. Kaje gushaka amazi mu nzu. Mbega umugabo. Inyama ingana kuriya. Inda ziragwira.